قدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ya, dari sini orang itu turun lagi kawan. Marhaba ya nuraini marhaba
ya marhaba ya marhaba ya nur aini marhaba ya marhaba ya marhaba ya marhaba ya marhaban jaddal husaini marhaba ya marhaba ya marhaba ya marhaba ya habib ya Muhammad marhaban ya habib ya Muhammad marhaban Allah ya aru sal khafiqaini marhaban Allah ya aru sal khafiqaini marhaban marhaba ya nur aini marhaba marhaba ya nur aini marhaba Allah ya marhaban jaddal husaini marhaban Allah ya marhaban jaddal husaini marhaban alimu syiri wa ahfa mustajibu da'awati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahbi farhamna jami'a bi jami'i salihati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad al-Hadi Muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, para hadirin, seluruh undangan yang kami hormati, baru saja kita dengarkan acara marhaban sekaligus berjanji yang dibawakan oleh rombongan anggota Syarabul Anam Masjid Baitur Rahman. Kemudian acara selanjutnya yaitu pengguntingan rambut yang akan digunting oleh 7 orang. Pertama Bapak Suyanto, kakek dia ini, kakek kasih Amira Putri. Nah, mana Bapak Suyanto, kakeknya ini. Sudah tuh kedua siap-siap Nang, kakeknya juga untuk mendekat ke panggung. Nang. Nah, sini aku gunting ini. Mana? Bayi, langsung gunting. Nah, dari sini. Nah, itu. Jadi kan lemak juga. Nah, itu.
Ke Bapak Nang kami panggil siap-siap untuk mendekat ke panggung untuk pengguntingan rambut yang kedua. Oh di panggung, ya tidak tahu aku Nang. Nah, apa dalam ini dalam kodok kan? Nah ya oke. Ya Bapak Nang sini, silakan. Ya bendera ini dulu, jangan berlari dulu. Nah itu dia bendera. Ketiga siap-siap Bapak Rozali, kakeknya juga. Ada kocok juga. Nah ini dia. Iya. Iya. Bapak Suyanto sudah, Nang sudah, kepada Bapak Rozali kami persilakan kakeknya juga ini. Nah, silakan. Setelah Rozali yang ketiga, yang keempat yaitu ayahnya dewek tukaran megangnya, Kandri. Ah, ya. Mat pegang mat itu mat lagi mat. Bapak Kandri nak ngunting bapaknya sekarang. Oke, kakek terima kasih kek. Nah ini orang tuanya dewek, Kandri. Mat, pegang mat. Jangan sambilan aja. Wajah. Nah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Siap-siap Bapak Iwan. Bapak Iwan, nah naik ke panggung. Pak D-nya apa ini? Ya, kepada Bapak Iwan kami persilakan. Nah, yo, oke. Bapak Iwan, sesudah Bapak Iwan, Bapak Widi. Ada Bapak Widi. Nah, silakan mendekat ke panggung, Pak. Oke. Bendera. Kepada Bapak yang terakhir sekaligus peresmian nama dan ditutup atau diakhiri dengan doa yaitu Bapak Hermizon SAG. Nah. Nama ini kasih Amira Putri Bintini Kandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, kita telah menyaksikan bersama bahwa anak ini telah disepakati oleh kedua orang tuanya diberinya nama Kasih Amira Putri binti Kandri. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan sanak keluarganya, berguna bangsa dan negara serta agamanya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini uizuha bika wa zuriyataha min asyaitonir rajim.
ja'alallahu mubarkan alaika wa ala umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka bismillati samakallah. Kasih Amira Putri binti Kandri. Allahumma wafiq il ismallati qad samaitaha fi lauhi mulfus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa azim sultanin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Qur'anil azim anta halana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta jalana min ahlil khair wa anta amilana yawmal mu'amalataka ahlil khair wa anta fawzana fi adiyani nufusina auladina amwalina wa ahlina washabina min kulli manati wa finati wa dair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya ilal alamin wa ya khairun nasirin wa ya mujbasailin qad hadarna fi hadzal majlis walimatu tasmiyah wal aqiqah kasih Amira Putri bin Kandri. Allahumma hadzal ismal mubarakan laha faj'al bi ta'atika istighalaha wa bima yurdika amalaha wa bi talabil ilmi kajtihadaha wahtim bi salahati ajallaha. Allahumma tawil umraha fi ta'atika wa ta'atika rasulika wa sahih ajsadaha bi sihatin wa afiyatin wa salamah. Allahumma zaiman fi waqti kibariha wa sabit imanaha ka imanil anbiya'ika ila yaumiddin. Allahumma ja'al salihan li nafsiha wa muti'an li abawaiha wa asyratiha li diniha wa li walidaya wa wataniha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana auzi'na an nazkura ni'mataka allati amta alaina wa ala walidayna wa anna musalihan tardahu wa dukhala bi rahmatika min ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.